Yes, dore full details zose z'abakinnyi bagiye gukina ikipe ya APR Football Club mu mwaka utaha w'imikino, ngo ndavuga abakinnyi imaze kumvikana nabo b'amajigo akomeye cyane. Uyu munsi rero ngiye kubabwira imibare yabo, ese bahagaze gute, ubundi nawe uze muri comment umbwire uko ubabona. Ese urabona bari ku rwego rwo kuzafasha ikipe ya APR kujya mu matsinda ya CAF Champions League? Iyi ni NB TV Rwanda, banze kuri subscribe ubundi uze tuganire, kubwire aba bakinnyi batanu uko ari batanu bose. Ku mwanya wa mbere tudatinze bamwita Madu Zona, yavutse tariki 21 z'ukwa gatandatu 1998. Nkuko mubyumva afite imyaka 27, apima metero 1 na santimetero 83, no munya Burkina Faso ariko ukina muri center back cyangwa se muri ba myugariro bo hagati. Akinira ikipe ya TP Mazembe Englebel guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi mu 2023, aho yari yinjiyemo ari free agent avuye muri AS Douane yo muri Burkina Faso. No mukinnyi ukomeye cyane ariko utarabanjemo cyane mu mikino ya Champions League mu kibuga, nko mu mwaka wa 2024 muri Champions League TP Mazembe yakinnye imikino 10 yose. Ubwo ndavuga ikipe ya TP Mazembe, ariko uyu mukinnyi we ku giti cye nta mukino n'umwe yabashije kubanzamo, ariko yaje asimbuye nibura mu mikino 2. Iyi ni imibare yose dukesha urubuga rwa Transfer Market, aho baba bashyizeho ibibare yabo ukagenda ureba uko umukinnyi yagiye yitwara. Uyu nguyu rero Madu Zano akaba ari we mukinnyi rukumbi ukina muri Axe ya Burkina Faso uturuka muri Afrika, kuko abakinnyi bayo benshi bagiye bakina ku mugabane w'i Burayi. Uza ku mwanya wa kabiri ni umuzamu ukomeye cyane bamwita Hernana Alberto Sirwane, apima metero 1 na santimetero 86, yavutse ku itariki 7 z'ukwa 9 1998. Imyaka ye nkuko muyumva ni 27, aracyari muto. N'umunyamozambique, akaba umuzamu n'ubundi ufatira ikipe y'igihugu ya Mozambique. Ubu ngubu akinira ikipe ya Black Bulls kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024, ubwo yayinjiyemo ari free agent nyuma yuko yarasoje amasezerano ye muri UD Songa yo muri Mozambique. N'ubundi yo yari yayigiyemo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2002. Transfer Market imuha agaciro k'ibihumbi 250 by'amayero, ariko aya mafaranga aba ari menshi cyane kuko iyo bagiye mu kumuganiriza usanga nibura bigeze mu madolari 150. Muri Champions League iyi last season, ngo ndavuga uyu mwaka ushize, yakinniyemo imikino 2 gusa. Ikipe ye yinjijwe ibitego 3, ariko we nibura yabashije kubona clean sheet. Ngono kuvuga ngo ikipe ye yasezerewe mu ijonjora rya mbere ry'ibanze. Uyu ni umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Mozambique, usa nubwo ku itariki ya 9 z'ukwa gatandatu 2026, ubwo ndavuga ejo bundi, ubwo Mozambique yakinaga umukino wayo wa gishuti na Indonesia. Ikipe ya Mozambique igatsinda igitego 1-0, yari ari kuri bench. Wabanjemo n'uwitwa Ivan. Ngo rero ubwo kuko yari umukino wa gishuti, babonye nta mpamvu yo kumubanzamo, bazanamo n'undi mupeto ukiri muto wita Ivan, akaba ari we wafashe ino match. Gusa mu bigaragara niwe muzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Uza ku mwanya wa gatatu bamwita Amani Kwadio Cam Michel. Uyu nguyu apima metero 1 na santimetero 80, ndetse yavutse ku itariki 6 z'ukwa 4 mu 1999. Imyaka nkuko muyumva ni 27. Uyu akaba ari umunya Cote d'Ivoire. Uyu nguyu rero ni umukinnyi w'umwataka, ariko unyura ku ruhande, abo twita aba left wing cyangwa se aba winger. Ariko uyu nguyu afite ubushobozi bwo gukina left wing, ariko akaba ashobora no gukina right wing, ndetse utibagiwe na second striker mu gihe ikipe yaba yatakishije abataka babiri. Uyu mukinnyi ashobora kuba yajya kuri attack. Uyu nguyu rero akaba akiniye ikipe ya Afad Plateau kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2021. Iyi ni ikipe yo muri Cote d'Ivoire. Ni umukinnyi mwiza kuko ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania hari amakuru menshi avuga ko ikipe ya Yanga
iri kumwifuza cyane. Uyu mukinnyi muri shampiyona ya Cote d'Ivoire yatsinze ibitego 17 muri shampiyona ya Cote d'Ivoire ino saison, akaba ari umukinnyi uri kwitwara neza, ndetse no muri CAF Confederation Cup yakinnye imikino 4 yonyine mu gihe yatsinzemo ibitego 2. Ikipe ye yavuyemo mu ijonjora rya kabiri, aho yaje kuvamo we amaze gutsinda nibura ibitego 2 muri CAF Confederation Cup. Urumva ko ari umwataka mwiza, ari umwataka utanga icyizere bitewe n'umusaruro we mu kibuga, by'umwihariko ku mpande. Urabona abakinnyi b'ikipe APR ku mpande ubona ko badafite imbaraga nyinshi. Reka dusoreze kuwa kane, bamwita Sede Junior Dione. Uyu nguyu apima metero 1 na santimetero 82, yavutse ku itariki 15 z'ukwa 10 mu 1998, afite imyaka 27. Uyu ni umunyachadi ariko wavukiye Abidjan muri Cote d'Ivoire, akaba akina nk'umu center forward cyangwa se umwataka ukomeye cyane. Akinira Golden Arrows kuva 2025 ku itariki 25 z'ukwa 7 avuye muri Amazulu FC. Uyu nguyu ni umukinnyi wakunze kwibanda cyane muri shampiyona ya Afrika y'Epfo, dore ko yakiriye amakipe yaho benshi cyane, ndetse yaje no kunyura muri Galaxy yo muri Botswana, akaba naho yarahakinnye. Uyu nguyu rero ku myaka ye 27 n'umwataka mwiza, kuko mu mikino 27 yakinnye muri shampiyona South Africa ino season yabashije gutsinda ibitego 14, atanga na assist 1. Imibare ye iramuvugira kuko yaje kuba top scorer w'ino shampiyona ya South Africa, shampiyona muzi ibamo amakipe akomeye nka za Kaizer Chiefs, za Mamelodi Sundowns ndetse n'izindi nyinshi zigiye zikomeye. Nabo bakinnyi uko ari 4, ndetse nibibaranga witwa Maduzone ndetse n'uwitwa Alberto Siruane w'umuzamu. Ku mwanya wa gatatu nababwiye Amani Kaudio Kan Michel umunya Cote d'Ivoire ndetse n'umunyachadi Sede Junior Dione. Abo bose nibo nakubwiye uyu munsi mubwira imibare yabo ndetse nuko bahagaze muri shampiyona zabo. Uyu ndagira ngo umbwire muri comment, ese urabona ari nde udakwiye kuza mu ikipe ya APR? Ese imibare yabo urabona itanga icyizere? Tubwire muri comment, wandike ndetse unibuke unakore subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Komeza byarangiye, I'm still in love, I'm in love comme tu es belle et mon aime, je t'aime, Bewoko. Gusa baby girl I look you, I'm here but listen to me, I wanna love with